Welcome to KBM Review. What key mah? Mai what key? Boleh. Pilih pensusat yang dihadukan ni kan. Aha, kani kafsha layo. Pelajak. Boleh. Pilih pensusat yang dihadap kata-kata. Nilai Kwomstar. Kau apa ni ibor apa ni? Ah? Balai fikri bin. Sarat jak siap nak kumangi. Fikin kibab yang ke bormet borpat. Nilai Kwomstar. Sengap jar me. Orthala. Siapa? Nah. Nah eme. Kau buat apa? Kalau beru, pat beru yuk kita. Kecil, ya kecil joki weru. Kenapa kau lucu? Nyaku naik apa? Kau dan tak lempet lihat kemana apa? Kau sama, karena yang bangunnya. Kamu sewa itu.
Nonton boleh berani percaya ki. Dan kini baru kau setang kemandu ni. Ni kibru, ni malah bisa. Boleh, najwa muda bisa ni. Atau keempat kots kan dengan Jingge ini. Jingsuk La Knieh tam jumpi. Babu. Jingir ma jumpi deh. No balai ta. Diam. Cái đầu diam pun dah lawan ni. Ini sampai ini. Sekian ini. Tentang apa wan keli cái đầu apa diam abang awan kenang menpeji but kumagal Pak Tray tu jing Tray minta tu yo imat film ya Tray bang wan ni pi ya yam ban so ha ni tu ina ya da Babu nija shtayo menta kato kapisa bapi ayah kapor bangi wan Tray mina shalut telo hakibri kiban itu mintip kita manor tena kata katau mintan jag berkau shu minta pandai panbat piu misim ju atau kata misnyo le ran panbat piu Kita susah saja berkat ini sini juni. Pek tu bisa ayah pi namta. Pun tip ikau penun kau namta kayeng kesem jumpi. Pi long kemudian diberi abad kibana Tynrai. Jika mungkin leru kim kencu ihsan yama kim kencu yata jing Kitbok regilan te klesim penban lagi ya hok jumpi ini pertai jong isya la jersi de jing snew lagi musum sen esu i betrish tam la jong umsep rei bakum kita ublahi umsab isya ni gibrung mak balai apir pendai ban kuslai rei ublahi sai ke jing kerku pi rei jing tem kan mamiki buat kuslai pi Jing Kitbok kam don shu aki tu kibri balana jing Kitbok bagi jing sin bagi jing i para beliau para do para senang kadan haki kemat pakit ini untuk kembali le Komuni kira itu ki anak antu ki baduna de Carmel ki badon ni ki badon ki jinguna bapu kim don shu ta jing susai ya ki para beri wow ko perita sing ayu te kani por pa ban ong kumne pi klet no itu jing susi jing pi wat kuslai chu kar husan tarik
khot subhai pi riyen junga nam ta jindap sinam le kun pen yawan subham sawan kanan pen yakman balisat subharu pen kre jinwai pen ayatu kasima MLA jungiru undon lang hatusi subhas ben kre pi kawai jinwai ani babu bangin rai bangi hakamat tu umet eti sile rai pi babu em leran liu ta namar kip ini kitu buku kini eti sile rai Kiewborlang buku kini eti buku masyaru sile te ban mi hakamat jongki namar pen pau kin ye sab jong piu pidon pen leran temen oban tip ye sab pidon sab barwai sab bantem temen tas pidi ban kenang baik kre baik baik jirwai to babu min sa le namar piru piru kat katu te tadi sekapal jini itu babu temta tijan ini pidon em ya temta lek bune jangan saya kisah di pidi market kikut temta ngam warak buat besar war ada jar temta tangkat ni ngaruh nalik nak belakang kiro saya jongso yang segan mau tasi teman pernah dan ambil auto kane kepisah ibu menjensin ulah ayam sini hangat dengan snow ibu menjensin ulah long show ublay nak minta kejongi Nilio na kayak dulu buat lah kat kena bisa undur ben ayam ni toh ini persam nak nadu mentah kata kasi ngerwai pengin di rumah tungin ya sedap nak kumbi Jadi por ngedap di Jingsuk La Knieh. Bakalong Khasi begini kon janga ksiap berupa. Harik arpusan tarik ledap arpus sinam kenti. Kini kalau ikon janga gul khasan rap. Nomor hakpor bakai gini kakni jumpiru layap. Re kan por masuk man shibun WMLA jungi. Bawan lang hani por bat iwei Nongphud ai kup lai shibun ki gila pelak por nang hani por bikin wan ban pensingan lam badi belakunggu ye jingkhot subha junga
kublai sibun namta jongki anak deng sobaru ya giwei bagi grup kuban sawan re kani por kim parla ban poi se kublai sibun ya pi yang bat Nongphud tere por deng sobha gikini giwei perlok balawan ban bersingai lam belaso san ai jingkhot jongi kum kayeng berkawai namar klam jing don jongki kayeng kesam jongi kalong wakenja rede jing Kiewborlang jongki la pensingai lang ini kan dikasih kumta deng sobha ya pi baro hanya por pepin sim menta kajingi kawai batte jongi kan dikasih Paralog bait lada pia internet iki program ki bang ye pen i hang ne ngakerpat jur ye phe ba phen ya ai ka jingkershan ka bapura ka jong phe da ka ba like bat share ya kane ngin saya shem biang hakawai pat ka episode kublai sibun kublai syah jarngo